Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Igo Stamina TV. Reka nkubwire ko Total Energies y'Abafaransa yaba ari itanga risasi indege z'intambara z'Uburusiya zikoresha muri Ukraine. Minisitiri w'ubwikorezi w'Ubufaransa yasabye ko hakorwa iperereza ku kumenya niba koko igihangange mu bucuruzi bwa peteroli cy'Abafaransa Total Energies cyaba aricyo giha indege z'intambara z'Uburusiya lisansi zikoresha binyuze mu mushinga uhuriwemo nayo. Kuri uyu wa kane, Clément Bonnet yagize icyo atangaza kuri raporo itangazamakuru ivuga ko Total Energies igira uruhare mu gutanga gaz itunganywa igakurwamo lisansi ishobora kubikoreshwa n'indege z'intambara z'Uburusiya muri Ukraine. Ni ibikorwa byaba bica inyuma ibihano byashyizweho n'Ubufaransa n'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi mu rwego rwo kwamagana ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine. Bonnet imbere ya France 2 yagize ati iyi ni ingingo ikomeye cyane, bityo rero hagomba kubaho iperereza ryerekana niba ku bushake cyangwa bitari ubushake harabayeho ukurenga ku bihano. Iperereza kuri Total Energies. Ikinyamakuru Le Monde gisohoka buri munsi cyifashishije amakuru y'iperereza yakusanyijwe n'umuryango udaharanira inyungu Global Witness cyasanze lisansi y'indege yagejejwe ku birindiro bibiri by'ingabo zirwanira mu kirere z'Uburusiya muri Siberia bishobora kuba byaragize uruhare mu bitero by'indege muri Ukraine, yarakuwe muri gaze yatanzwe na Neftegaz yo mu Burusiya. Total Energies ifitemo imigabane 49%, indi migabane 51% ifitwe na sosiyete y'Uburusiya Novatek, aho Total Energies naho ifitemo imigabane 19.4%. Louis Wilson wo muri Global Witness yabwiye RFI ko hari ibimenyetso byerekana isanire hagati ya Total Energies n'ibikorwa by'ingabo z'Uburusiya muri Ukraine. Yavuze ko indege z'intambara zavuye ku birindiro byavuzwe ruguru zagize uruhare mu bitero byinshi byibasiye abasivili ba Ukraine, harimo igitero cyagabwe i Chernihiv hanze ya Kyiv ku ya 3 Werurwe cyahitanye abasivili 47 bari batonze umurongo bategereje guhabwa ibyo kurya. Ati ibyo ni ibyaha by'intambara kandi bigaragara. Ese Total Energies irabyemera cyangwa irabihakana? Total Energies yavuze ko itagize uruhare mu byishinjwa kandi ko nta kizi ku bijyanye na lisansi yabikoreshwa n'indege z'intambara z'Uburusiya itanzwe n'abafatanyabikorwa bayo mu bucuruzi. Tukiri mu Burusiya kandi reka nkubwire ko Uburusiya bugiye guhakaza abasirikare bashya basaga 100,000. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yasinye iteka ryemera ko abantu 137 binjizwa mu gisirikare mu mezi make ari imbere. Uburusiya busanganywe abasirikare basaga 1,000,000 n'abakozi b'abasivile mu nzego z'umutekano bagera ku 900,000. BBC yatangaje ko hirya no hino mu Burusiya hari ubukangurambaga bushishikariza urubyiruko kwinjira mu gisirikare dore ko n'imishahara yongerewe cyane. Abayobozi b'Uburayi bavuga ko abasirikare b'Uburusiya bari hagati y'ibihumbi 70 n'ibihumbi 80 baguye mu ntambara icyo gihugu kimazemo amezi 6 muri Ukraine, nubwo yo ibihakanira akure. Ntabwo bizwi niba abasirikare bashya aribo bazajyanwa ku rugamba muri Ukraine. Icyakora bivugwa ko hari na bamwe mu mfungwa bijejwe kurekurwa n'amafaranga mu gihe baba bemeye kwinjira mu ngabo. Iteka rishya rivuga ko ingabo z'Uburusiya zigomba kugera kuri 2,039,758, harimo n'abakozi b'abasivili bangana na 1,150,628. Iryo teka rizatangira kubahirizwa muri Mutarama 2023. Ryasabye guverinoma gushakisha ubushobozi kugira ngo ubwo busabe bushyirwe mu bikorwa. Reka nkubwire ko wakora like, share na subscribe ibiganiro byacu n'amakuru bikajya kugera 5 kwa 5. Ni Igo Stamina TV, intego ni 1. Hasta la vista.